Tunrum chu thiltih pathum karon soidona inzul le inmil deuh hlek ang khan ni don lem lawa ma se thilthleng tak tak makle ngai nom bok sian ni dona ama sabera Africa khopa khata mi cheng te an boinan thireng maya achadan she silo shet tuma be tak taka an nga nuwa chuan an she chuak anarin angalo ni ho lo ti le Northern Canada Arctic region ramwak ten thilrap thak takat mu chua dan le pafa inton le dan mak tak chu ti te ani dona ni zan lai ani March ni sari kumsang ni panga ani kumsum ruk palimi papakhat John Menin hi nimbukara an khua Uganda abok meka John thiante thenomte le midang te po abulvela het an bok ve fur boka an ngoi veka an re thapa an hoi kwal vel bok che a omle omlawan ena tuna chon engma a thleng ri lo an chaw em hlom to an hlau bok Jona hi akumpo upave to fa pakwa na in tu somthum pakhat lai nei ve to ala shereng rei po ala rei lo he an khua hi ahim em thina zalen takin no pang puitling tar te kholaya an leng thina hlo an nei ngai lo ma se engki madang lamta kumsom paliliam ta kumsang khat chakwa somkwa pakhata tangkhan achan chu he kumatang hian he an khua ami te hi an thichan tani an khua mi te hi tu emo engemo in athat thina ni tunge enge an shelo mi an boringot an taksa che em to te chu na taka khoi an ni ti shat takin an ruang te an mule ani lo podan bo hlen mak mai bok he kum som pali chung hian mi som riat pathum te epeu chu he khua mi te hi tha an ni to ni chu tu mana chanan shelo tu ti nge chuta an khua alen lo awang hian mi somriat pathum te hi an khua za som lai an ni lo chi ni lo doi pha lo chi ani lo he khua joda te khua mi te hian ramhuai ani ang den ti he hi amma kinarap thak emai ramsai mo mishing an ni theilawang pathian ruat nge ramhuai thiltih nge an ti thil makani kan thunun theilo helai kan chen ve chuan kan ton ve tu reng anian ti to mi pui helai a cheng ten ngai dan het an nei to chu achang chuan tu emo soi sak hlum an ni a then an bo hlen mak zel ti thei kan nei lo kan nun pui to ti ani ma se jona ani hi chuan mit thita te zinga mi mal taka aniel em le a hriat a kom nge mel hriat te anga thil makani ti thei kan nei lo atiliam ve mai thei lo Jona hian nilo kan en fia to turani arei to channa a om turani he thil thlen chan hi kan mu chua anga ya ti chuan kumsang ni panga mi pano pang pakhata bo le Jona na lo sia tu pa po nei ve nuala mi pano pang bo alo sia hi ka tu te ruala ni ka tu ang thawani he hi ato pangai to atita tu na hian kan che ang kan chet kalanga ya ti John chu an khua chon kal kwal ta ati lui deuh te po an oma a thian te chung te then om te le an khua ami pasang te chu zan ina hian kan changang ti ina kau khom ta kan tlai war mai nga chul chuan ti in he ramhuai nge mishing nge ramsa eng po ni ro se kan changa kan mananga engkim hi kan ti to pangati Jona hian a tum lu tuk to a thian rim na atum na nget em mai hian midang po a hong ve an lo she bik lo ni engemo kan ti angai ato pangai an lo ti ve engma ti thei kan nei lo ti ril ruan lo but chu engemo ni le kan ti to pang engemo tal kan ti ang ti ril ruan pu ve ta ti chuan hemizan hian John le ami shwai te ho chon chuak ta an pan na lam hi the butchery ti ani helai mun hi an pan chan le the butchery ti an phua chan ber chu mi bo le thita mi somriat pathum te an mu nun ber na le an ruang an mu tam na ber munani The butchery ti inan phua
helai ram bul loka hian dil a awm boka mi zong zong in helai dil hi an hlo pha hial boka ma se zan ina hian kan hria ang engkim thlen chan a thlen tu hi ti in mi pa engemaw zat helai an hlo thin le an chi em thin na hmuna nge hian an kal khawm ani thingbuk bula chuan an bok taran maya abul vel ram le dil te po chuan ena an thua an bok boka an inbel kwal reng boka luilam ram lam an en bok lui re rui mai te chuan en pheya ram lam la are tlok tloka zam ru taksi tumru takin an thu ta reng mai engemaw an ngak top enge an nga an chan pon shelo zan chualiam fela engma an mulawa an shelowa atuka jona chuan kan tili ang zana kan chuak le anga kan chak le ang engemaw tak chu om nge ani ti a zana lo ni chuan an chak le ta mi po zan masa ai chuan an tam to a nimbuk kara chuan an chak le taran mai ma se engma a thleng lo le a zan lingot chuan changa engma a thleng lo zan tin jonan mi te chu a fui phur zela zana an chang zela ma se an chaw ve to hlom em a zan khoi nan chang ve thin boxia kan thunun theilo thilani ang enge po kan hri lo an ti tran deuh to a zan ruk an chang le der to engma thleng si lo thil thlenga om lo jona chuakal kwal le zan khat tiliang o zan khat che kashia engemaw chu thleng to ang itile sha mang o ti a jona hian he zana hi chuan thil tum dang anei boka zan in chu chang mol top lowin mihring nge ramsa nge he thil thlem nan hian sako chung le ati te sasang lian pui te chu thingkunga a khaina tur siamin an khai ta fak mai an ti chin ve shimani sa an khai zo chu abula chon an chak le ta zan sari na ani a re in athim le bok atir chuan engma a thleng ri chuang lo zana re zel engma a thleng le don chuangin an shelo jona chuan boiri ru ngoilok ru anti le thin darkar liam zel engma a thleng lo ma sele zingdar li le darnga inkar velani khua alathima lui po adum veka thom an sheta ron room de uri ki niam de umai hi ni a lui lama tanga ron ri a anga hle a ma se an chiang lo a thim si a lui la alian ve ro pui boxi thom chu an sia hi voi khathil dang lama thlen na ni a an vai chuan an meng phokin an hoi kwal na sa a jona chuan kunru ngoi ru ti lui chuan ena are effect ma se thom ron rum ri chu a oma a ring zel jonan a taksa chu a khur thei hialena sia lui thim le dum taka chuan an hmu thei tuya chuan ron chelai bi ka om engemaw a che ni tuya hian an nga ka an hlau bok an meng phok em a luyan en lai chuan dum vek silian em mai hi luya tang chuan ron chuak ta a sham ring em mai le hal jona lama ron tlan ma se jona chu atumani lova a ron tlan bela an sakhai tak chu aron bitum sa te chu a eidon ta ma se he sa hi thang ani a ase che hi atanga a che thei ta lo jona tun hun khak hel em tu hian thil thlen dan chiang vak lo ma se midang an mamo bel ti asia a atlani na tlana khua mi te chu ko khoma awa lo chuak ro min pui ro ti a mi som nga ve lai chon ron chuak ta chu thil lian tak mai an sathang kama tang tal vel chun muta an lo rin dan ramhuai chu ni hau lo salt water crocodile olelian em mai uganda an ole mu to alian ber ni bok aloni he ole hi fit som paru klaya se ni in kezi zakwa pasari velaya ritani chu hengte hi athalak tak chu ni a lian takani kumsom pali chung khan he ole nge hi an khwa a local ruchinin luya tepo apotlut nge yang mishing te kha tu man achelayan la pulawa a muam chun tepo anthil mu soiturin andam chuak ngai lo aloni thu nei tu te ka uwatan ni a committee tha du ma se tha an phal lawa he ole hi mun sanga da son anitani
tu khachu kumsang khajariat somli pariat April thani a pathen khatte chu a hu hoin King William Island panin an kalmeka Northern Canada a Arctic region vot em lai a thiar karani a heng ho hi Inuit mi te an ni a Northern Canada a cheng King William Island twal chhuak an ni a voina hian sa an pel don ani a bikin tuipui kamlam an bituma tuipui a cheng chi ramsa chi khat sil an ti chu an ve don ani eyatan le anavun vel thom no atan ten mang china an ma taka luikam chu om to ma se an la mu theilawa achan chu tlang lian pui vurtlang lian pui na hlia awang ani tuikam zuk en tur chuan tlang hian lon photanga ya anjing ano pangber chu hankal ma sabera zuk en thata tuikam velan en chu vuram vot em mai 0 degree boilamani dona artigram wayan omani a en tha chu vurlo var vur cha chu muwa atnuwa thil danga mule a en chiang chu makati a shethiam lo omzia omlo midang hau chu kawa an vai chuan an zuk en tha chule an ngoi reng makti in an ena an en mek tuikama hian silemo voram ram sadangan omlo mishingan mu kaluna danti mingo ho an soidana ni a mingo ho chuan mu a mase mishing pa ngai angin an omlo an kalda na mak ema an kal dura an taksa chon control theilo mani ti mai turani an taksa chu ti koi soi vak pa chon an kala an malam chuan en topa an taksa te chu aduk ang mai hiana langa an thom no po thler nuai to mi somli ve lai mingo an ni a hengram wak sapel ho hian mingo ho hi an shachiang lo em a an shet chun chu an ma ni ho ang tan hian mingo ho hi an hlo umani ti zo an sia ma se an sha chu hilai King William Island a tuikam khoya mo hian mingo ho longa om tian sia a heta hian longa hian an cheng ri thina an longa tang ri a tui akhal vek china wangin khua vot ema khua alum hun a chuan an kal le mai thina ma se heng Inuit mi te hian an va po ngai lo shim khoya taknge an longa om pon silo hetia leya vot ema mingo ho tam takan mu him makan ti tak zeta an long an him na tura tom turan ni si a tingi an long an kalsan tingi heta an om chu mai ani lo alalan dan li an kalvel dan ti an chet dan ti hi adik lawani Inuit mi ramwak te hian makanti in an shet hiam lawa an hlau bok an chet dan chu amak mai ani lawa mingo then kha thau hian thil dang ti an neya engemo an nor an nuk me kani vura chuan thil engemo lian tak mai hian nuka puan chia in an khu le veka an thil khu hi thil lian tak ani lo point thil tam tak ani ang alian bur maya Inuit mi ramwak hau chuan enge ani an she theilo an en topa mingo ho mak taka an kal a then thil nu nei te chuan ena kal mai an du to heti lai tak hian mingo zinga pakha chu ron out the fuck maya Inuit ramwak Inuit hunter how chuan an suk en thale an ma ni an awemo an beido ne mon ti man hiala ma se lo ni lo an en tha chu an zinga pakha chu ataksa buai zo vek ang mai hian lo che a mak tak mai che chung chuan aw vak he lo ni a midang how chuan an ngai ven lem lo en pon en lo chu pa aw pa chu athi nge moni atlu top mai ma se mi pakhat thil enge ma nuk pa ero chuan aron ngai event thunga aw vak pa chu a aw zo chuan thi ang mai a atlu top chu thil nor pa chuan a thil nor nu na puan chu akewa ruang dang po lo om nuala aw vak le tla pa po chu da ve ta a an khu le a engma thlang lo ang mai nan kal le ta an thil mu zo che chu Inuit ramwak mi ho chuan an hlau ema rang takin an kholama an let le ta atu ka ni a heng Inuit hunter ho hi tlanga ya an balon le a an en thla ka lui kam an en na khan an vakal le a tun trum chu sa an keng cheu sil sa ni in he hian ken chan chu nimin anga an ho khan an khomi te khan ni e mingo te chu kanda dan hlo om thin nge ya lom ma se in soidana chuan ril tram tal boy an chet dan an kal dan te tu emo awa thutut te kha mithi an nu treu te kha heta Arctic ram noya ram ngua vorama kan omani a mun hlo om takani si a ril tramin an boya a then an thi ning nge yang chuwak chuan let le ta ula wazong ula eitur pero u
that chua du wangor po ni lovin an ni ho nen hian kan in rem na te po ni thei pha ani mai thei asin an ti a hei wanga sa ke ga kal le hian ni a chopek mai ba ka pui na dangan mo po a pui she lawa kalan ni tlanga chon an lon le a an hoi thale a ma se tu ma an lo om to lova an zuk chuk ta a nimin anga an ke nyak te pon munwala an thil nor na nu nyak te po chu lo la om renga an ke nyak chuan chui ta darkar an chui an zui zela an hoi kwal pa atu man hu si lo e he heng mi te hi an wa han kal thui em velen ti darkar engemo sat nuwa game site an huta a mi game na nu an mu game na nu kal san to ani a tui ka ma ni in kal san to ma ni se an chet na hi ala re lo mel em a mingo ho ni min anga an mu te ngei sul nu kha ni an ringa an thiran kal san na sa em a mei chem na nu lo oma mei chung anga chuan bel chuan lian tak mai po an lo ne ya helai muna dam kho chwa tum tan chuan hetiang bel te hi han kal san hi mak takani thil poi mo tak tak dang te po an kal sana inawit hunter how chuan hoi kwala an thil kal san te hi makan ti a an ron let le don an yan ring ta hiala mase an ketnya kan ena an kal thui em a an kem na mun hi an ron kal to mil si lo makan ti em a inawit hunter how chuan an kem na muna chuan engemo tak an shed bil na tur a om an ringa an en kwal janta a an zonga an haya atopa meitua na nuwa bel in chuang lian tak chuan en le a china neya pakha chuan a chin chu awa hong chin ta a chunga mutchia chu hlawin atul nung ngal dor tha enge moza ta liam le a he in with hunter te tho hi helai King William Island tui kam vela hian thui takan kala lat takan kal nuwa tui kamalong thinglong lian tak tui kamading an mu a he hi mingo te long ha ani ti an sia an tum chu he longa hian lu a en kwalan tum en dikan tum achan chu ama a mingo som thum som level ho chunga thil thleng kha achan an sheto ni in an sia achan chu mingo mi som thum chuang te ruang a hu hawa vura lo oman mu a ril chamin boruak zo lo wang te vot lutuk wang te thi an ni ni in an sheto a heng mingo ho hi an kala zela topa an zo lo chu an thlut topa an thi ani ber an longbula tuna an om me ka in with hunter how hi anei tu ti an thi vek to a longami te hi an du po an la thei ti ril rupu in an kala longa chuan an lona abula tuite chu la khal veka kala har salo longa an luta tu ma an lo lo are in a ruak veka an rin dan chuan he an long an kal sana leya chuka ke a an kal trau chan kha a om an ringa an longa hian boina engemo tak dik lawo omani ang ei turan nei to lo nge moni thil engemo lik te longa hian om nge moni an ti a an in hum him thei na berlong kal sana artikram noi vura kal top mai khama kan ti a ma se long an han lu ta an han en kwal vel chu eng ki ma travek chhia po om lo an noya la khum tam tak khum nuam em a om chawa library te omin games te oma bungbel moi tak te chuta an chauka a chhuara chuan ei tur da na room omin ei tur clear ken chi rei tak da thei tur a ke na om chi ei tur tam takalo om boka heng hi an kal san ani engtin nge thei heng mingo ho hian tinge an na long an him na tur kha an kal san le ril tramin an boy ani a an ei tur tam tak te hi tingen kal san engwangin nge le a kha an chuka ke an kal vaka an vathi mai le ole he thil thlen chat hi kumza som thum liam nu vela bak shia thei ani lawa researchers te chuan kumsang kha chakwa somriat chawa khan heng mithi te mingo som thum som level te taksa khan en thale a ani ho hi explorers lo ni in British sarkari na artika atir te anni an chwa don hian anin buat sai thato ka long that tak pe kan ni a supply tam tak nen chuda that rei thei ke na omchi ho gen foods te po tam tak pe kan ni a ma se heng explorers te hian an shiat lo chu an ken food an cho ke na omchi ho hi chemical let nen ain cho pol lo ni in an zela let nen in pol cho an zel kha turan zel ti na ni a side effect
lead poisoning wanga thil thei chu an lu hai nan luaka chuak mai ba ka mi a ang mai nan che thei thin ani mu chang sang an nei tir bokanga an a zau don he longa mi zong te hi an buai zo ta a an ril ru buai zo heti an buai lai tak hian an him na ber tur an long chukal sanin artigram hnuaya chozongin an kalta rama chon mulo in hum him na tur pon mulo buai na ba kan mulo khatia a thedan thi tak pheu khan a thi te kha adam te khan an e ta thin lo ni kha thilan nur te kha mi thi an thian te thi an da thatna ni lawa phuman tumwang po ni lo an eyata nan ti ewang lo ni inuit hunter pakhatin bel chuan a enpo khana mu chu mishing lu ru ani a alaya ake a helu ru ei tu hi chuan a thluak ka ei chiang ani vo in ni thleng hian King William Island a hian heng mingau ho ru sang te hi a khat to ka mu an ni le thin kumsang ni pasari khan kumsom rukmi Michael Dick khi bu East Londona anupuile afanu te pahni te nenan chenga anun hinun nuam tak ni big lawma se a shiom lem lawa mun nuam takara mong takan chenga Michael hi carpenter thing mystery ni thina tuna chona chol angani to a thian te le chung te bula hun tamjok amang ve to ani mase hemi kuma hian engemot tak ngai to aneya kumsom liam ta khan Michael hian anupui masa alo thena anin chen fel nuwa anupui hluile afanu Lisa ahun lai kumsom ni pakhat mi te hi Sudbury England anom ta a Michael ero chimlama darkar khatle chan ve vel la atlan View is London a thunga anin thendan vela thawak lonen Michael hian an lui hi abeto lawa afanu po an omdan a sheto lo kumsom liam ta a kumsang ni pasari ani Michael le afanu Lisa po an la in bele mi alwa Michael hian ngai to a afamasa bernen anin lai chen na to lo ang mai om hian atina thar ema tuna annu le afanu te pahni bula po soya afanu hilazon chua inpo thatle adu ani mase khonge Lisa oma engdin nge abia kang a shelo anupui hlui omna po shelo ama Sudbury Englena an omna address rola shia a chu tatang chuan bultan na tumta a ti chuan August tha Michael chu afanu te pahni nen chuan Kara an chuanga View is England chuasanin Sudbury England an panta a Michael chuan address chu pana kongka akikta mase kongka lo hong tu te himidang dayan lo ni Lisa le anupui hlui te chanchin po eng man shelawa hete tang hian an pa fathum chuan Sudbury chuan an tlan kwal vel ta a kholaya Lisa chuan zong pa ang renga an mu ero an ring hau lo anti le tur te an ngai tu a engtin nge an om le ang ti in an soi hawa kara an tlan kwal vel pa chuan thaber turan shia chun soita a chu chanchin bo in chua ani design alo mu ve hlo chuan Michael chu aron bia ang ti in an ngai tu a Suffolk Free Press chu an panta a reporter chu an chanchin tian shil ta a thlala ka ngaya Michael ali afanu te pahni chu pona thla alak saka kalo chua sakdo jeunia atia hei an thalak tak tak chu ni a an chanchin vel chu lo tuipui ve riau lawa ni nu vela chua tur thu lo shil boka Michael le afa te chuan kal le ta heti lai vel tho Michael an Lisa zon atan vel lai bor tho hian Lisa po khan kapa hi mu kadu ani zon le kadu alo ti ve thawa Lisa po kumsom thum pakhat alo ni to a fa pathum nei to a Sudbury po lo om to lo ni in Sudbury bullok khua a pasal le fa te ne nan lo cheng to a kapa kha ka zong le anga ka fa te pon pu an nei le do na ni ti a anu le an pa bula po asoya mase Michael ang thau khan apa han biak dan tur le bulchan dan tur shabik lo social media vela an han en kwala amulo abo ang reng hle ti chon ni khachu August tha a office a oma Suffolk Free Press te chanchin bu lo om chu mu a ala a akewa en kwal vel mai maya ama thala ka mu chu atop ngal chat amale anu ankal lai ani a Sudbury ko thlera ankal dun lai ani ni liam ta khan Sudbury anu ne nan kala anu bula apa zona du chungchang te soi turin Sudbury lo vocal ani a thalak an lo lan na caption chu an chiara a thut na cher tagena tlalo chu amale anu thalaka mu hi thalak nunga lo lang mai an ni a thalak tak taka patling pakhat le me che pahnian lo langa hemi te nunga hian an lo lang ani a thalaka patling le me che pahni te hi apa le a u nau te an lo ni reng
a omzia chu kumsom chuang apanen an in then nuwa Sudbury Lisa ni khatchi avakal ni teya apa zon chungchang anubula avasoinia apa le a unauti ama zong du te nung fit zavel le kahla a alo om anni po hian ama an zong ve mek boka ama zon nan reporter in tha alak sakhani a voi khata an vain reporter khan thalaka alola a an lo lang vek Lisa chuan apa chu abe fata Michael Pei chuan alo oi lova kha in thalaka tang khan kalo bia che a ba ka in thalaka khan keima po ka in mu anti te chu oi harati em a pa chuan fake ko le moti hiala ma se to pa chuan Lisa chen na Michael chu vakalta a ama sabberatan atute awa mu a afanu nen po vo in ni thleng hian chanchin in shia in beton rengin an om ta ni